Investiment ġdid barrani li mistenni laħħaq l-10 miljun euro fuq 3 snin huwa maħsub li jgħin lill-startups f'pajjiżna filwaqt li jiġbed startups Ewropej biex jibbażaw in-negozju tagħhom propju f'pajjiżna. F'konferenza tħabbar kif bil-ftuħ ta' Runa Capital f'pajjiżna u f'kollaborazzjoni mal-kumpaniji diġà eżistenti f'pajjiżna Acronis u Parallels, pajjiżna issa għandu ħabb ta' teknoloġija Ewropew. Dan l-investiment iġib miegħu proġetti oħra ta' riċerka u żvilupp fil-qasam teknoloġiku bil-possibilità li jitwaqqaf Research and Development Center għal teknoloġiji avvanzati fil-protezzjoni tad-data, l-intelligenza artifiċjali u blockchain. Sergej Belousov, il-kap eżekuttiv tal-ġgant teknoloġiku Acronis, stqar li Malta kienet l-għażla tagħhom għaliex fil-waqt li tinsab fl-Unjoni Ewropea u qrib it-tramuntana tal-Afrika toffri stabbiltà politika u ekonomika, faċilità leġislattiva u għandha pjan nazzjonali fit-teknoloġija, partikolarment fil-blockchain. There is a number of places in Europe which perhaps are very welcome businesses, but they're very inefficient. They're already very, very expensive. Malta has a very rapidly changing regulations, so a number of areas Malta is leading in regulations, and there is a promise from current government especially that the regulations will adjust, and you can see a lot of changes in regulations which are very much supporting the latest trends in technology. So yeah, so there's lots of things where Malta is special for us in comparison to other places in Europe. Minnaħa tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat laqa dan l-investiment minn investitur dinji filwaqt li żied jgħid li l-Gvern qed ikompli ħidmietu fejn se jniedi studju dwar ir-regolar u s-supervizjoni f'dak li hu Initial Coin Offering kif ukoll task force biex pajjiżna jattira iktar investiment f'dik li hi teknoloġija tal-fintech. Tenna kif il-Gvern qed jaħdem biex jagħmel b'mod li l-ideat innovattivi u avvanzati teknoloġikament jieħdu il-ħajja f'pajjiżna biex pajjiżna ikun minn ta' quddiem fit-teknoloġija moderna, biex pajjiżna verament ikun future proof.